vele sengibahloniphile nabanye abantu ebengibandile cha bafowethu la sihlangene ngodaba lo lesilazi sonke ke lingenze ngawumuntu ngawu a wise man once said izolo ngatrenda and bengifuna ukisho la ukuthi hayi bafethu lana ngizele for self pity angizele ukuthi ngizoxeka usibanibani or ngizofuna ukudatshukelwa hayi asisambi kanjalo le ayihlangene naleyo nto leyo le live bengithi ngeke ngiyenze kahle kahle bengithi yonke lento le angeke ngi-entertain yabo and I was advised a lot by a lot of people yesterday but why is it unga entertain ngashandisa baniyeke idlule yabo and ngathola the reason why ngithulile izo ngaphakathi mina bengibeza abantu besho kodwa ngaphakathi mina so like no into kanjena kumele uyithulele khona izinto ngizokuthulo ongathi ungayithulela but into kanje angimele uyithulele so izolo ngithule ngoba ngihlonipha usuku la izolo bekusukule mash labantu besifazane lokuthula so ngithe angeke ngifune mina ukhoza i-conflict ngokuthi ngiqhamuke nalezi indaba zami kanti usuku labantu besifazane sekuhloniphe lokho gender based violence ibaluleke kakhulu le nto lesonke and imashi yokuthula so that was my reason why izolo ngithe no angeke ngize ngisho lutho ngizolinda idlule bese ke ngikhuluma ngayo namhlanje yabo and then uthini sisi sicela unyuse izwi futhi siyazi nomfazi so bafethu yonke lento le i-live yami it's about i-obsession ne being a pandemic. It's not about here ukuthi ngizobhesha ubani usisi noma utheni wa creator in none. I'm not here to do that. There is not about pointing fingers ukuthi lo uyabheda lo okay. And secondly ngicela ukuthi ngibonga kakhulu usisi ubuhle Mbatha okwazile ukuthi ayihluphe because yento ehluphile izolo ngithole ngo-Omega ngiza ngathi lo Omega uthi kuse na into engithola i-message ngithola kubuhle Mbatha kanje and then ngase angazi kwenzakala lapho okay anyway ngiyaqhubeka ngase ngisho ukuthi hayi no sisi wami wayesengilandisa usisi ukuthi no lo sisi uyamazi and uyabona ukuthi kwenzeke kanjani uAliya noMogel umuntu oyedwa uyamazi vele ukhule naye ubani uAliya lo ulwazi lo uthi umkhwanazi wamenza imdumiso ukhule naye wayevele obsessed ngami kudala since kudala into yamanje wayeze create umuntu ongekho ethi wena aphinda athi ulale ekhaya yabo nje ukuthi ngiyabo wacha ngoba benibona nje ngifunda lapha yabo ukuthi uyamazi kasisi manje uyasaba naye nandadadadada so yazi yakhulela ifikeni ekuthenini kuze kube into ke eyenzeke izolo kanti it turns out ukuthi vele usisi wakwang DM a long time ago, few months, 5 or 4 months ago, if abantu abangazi ku-Instagram ngoba nganga reposta le nto yakhe eyibhalile yama-tattoo engitshela ukuthi how obsessed she is, she's inspired by my work. Ngami ngaze ngayijabule baze basha abangani bami amajita engiphila nawo enibaziyo basho bathi why zabo sihleka njengamajita bathi why zabo le nto mzana ngendlela enza ngampani hayi lo muntu usengakidnapha kunquma ngeke umuntu abhale igama isibonge date of birth inyanga nosuku uthe komzimbeni wakho uthini endodeni yakho uthi nabo yazi amajita kuhlekwe ngalo nto kanti nami engazi ukuthi nganti kusasa izophuma le nto kanje so abantu abakanje bafethu akumele sibabheshe yabo so we don't need to bash them, we don't need to say uyahlanya nani because vele i-obsession it's a pandemic, obsession it's a disease, it's obsession ukugula, understand, and lo muntu lo usuke ngayibona ukuthi u-obsessed uyagula usebona ngathi yena iyaphila ngempela if ezokwazi ukutshela umngane wakho njengobuhle nobani ethi bembone sayingane icreator lo muntu lo ethi mina ephinde tshele bona ukuthi ebesekhaya elala nami yayibona lonto so yabo it's a disease yabo and ayenzeki lonto kuphela kwabantu abafamous ukuthi umuntu uzoba yifan yenze amsho nawe ukhona umuntu omaziyo onomngane uzubone nami mhlawumbe ukuthi hayi ngeke but wami omncane ngiyazi uyamthanda lo mngane kodwa ngendlela usuwenza ngayo manje sekweqile that's an obsession yabo it's something that we need to look upon and it's something that we need to fight together yabo so akusizi mina njengamanje ukuthi ngithi okay wenza ukuthi lo sisi wenza ukuthi nangi siyambona ukhuluma ngomkhwanazi umthwanazi wamtrend say that now it's clear to say ukuthi no inkinga ukhona inkinga ekhona you know what I mean so manje how do we fight that and ngizolo besimasha njengabantu besifazane simashela ukuhlukumeza abantu besifazane nalokho sakuhlukumeza kumuntu besifazane ngokwengqondo you know so I feel like we need to fight this together singaphoni fingers and ulontuzana ubani ubuhle usisi lo ubuhle ongitshelile ngiyabonga sisiwami lento oyenzile ubuqhawe ukwazile ukusiza umngane wakho
yabo lento yenzile umsizile umngani wakho wena ubona ngathi mhlambe hey abantu bazothini lento yenzile mfethu ukwazi ukuthi to expose such a thing it's not only embarrassing a person, you know what I mean, embarrass awumhlazi ebantwini kodwa into oyenzayo awubone ukuthi ukumsiza ukuthi athole usizo uzothola futhi usizo ngoba abantu abaningi seba away. I'm sure ukuthi bakhona ngisho abantu abakubonile lokho kuyena eduzane naye, you understand, but manje ngoba uyasathi nabantu abamnyama sekanjani sizokuthi mase kwenzeka into kanje you gonna laugh it out njengoba izobehleka nami ngihleka mfethu angifuna uqamba ama lento ithe iphuma ngathuka but ngathi bengifuna oba ngiyazi ukuthi no ayihlangani nami ngihleka ama comment bebewasha abantu bathi hawu nginomfazi awuzwa yini yabo nje lonto abanye besho ukuthi esambone emshadweni Nkosi yabo ukuthi wayesevuka edlo zanti amangu iqile khonta phezulu yabo lezo zinto lezo sihleka abajita bengifonela bengihleka yabo. So such things you don't take it to heart but we take it as a lesson ukuthi if mina ngizothula ngento enzeka kanje and I know ukuthi mhlambe nginayo ivoice engakwazi ukuthi isizakale because at the end of the day bancane labantu. You need to remember something ukuthi njengamanje bafethu ithina obaba ithina omama ogogo nomkhulu if we're going to allow such things as obaba banamhlanje shuthi sithini kwalabantu abalandela kuthina cause siyazi ukuthi obaba bethu nomama bethu into kanje babekwazi ukuthi ingane bayikulu umphethwe yini babekusheshe babenqanda fast, you know what I mean, babekwazi ukuthi beyinqande into efana nale and bekwazi ukuthi beyilungise but if naso ihleka angeke isise ndawo yabo. Ngiyayibona imibuzo eminingi la abantu abaningi mangibuza umbuzo ukuthi hayi DNA ingane shuthi abantu abangawafundanga ama comment ama screenshot engwenzile ingakho ngithi I'm not here to talk about that. Usisa ngimazi angazi ngihlangane naye nama screen nawo ubuhyashi nama screenshot ashilo ukuthi ucreate kanjani ini AI ucreateile uziyachaza ukuthi mawubuka ama screenshots amagama ethu lapha phezulu ahlangene like Omega Mncube but bozongena wena manje ku-Instagram wakho ungena ahlukene uzuyichazelene usisi ukuthi nokwenzeka kanye umuntu umbamba kanjani ukuthi no AI ngoba bona bakwazi ukwahlukanisa kwi-AI bafana benze kube igama elilodwa. So ngathi ngibheka leyo nto ngathi uqinisile ngempela wathi yaso bayicreate ngaleyo ndlela leyo but naye emeyichaza usisi emeyichaza lento uthi ubani angazi noma ngizombiza ngo-Aliya noma ngizombiza ngoLwandle but yena usisi khathe yenza lento ebengafuni ukudicela igama lamphansi ebengafuni ukukhoza lento esiyenzekile ngoba uzwe uyabhala phansi useyasaba yena befuna attention yami. That's why I include uOmega wa include nonkosikazi wami kuyo yonke lento le yabo ngoba uthi yena ucreate i-conflict between uMogel noAliya which is abantu ababodwa labo umuntu oyedwa lo muntu loyo. So ucreate i-conflict between the two ethi lo umabani makhwapheni wami ingane encane unethathu kanti uyena ukhuluma naye yabo uMogel ukhuluma naye kuAliya. So bekhuluma kanjalo ufuna attention yami ukuthi mina ngiyozolana nosisi lo wamathathu which what I did yabo because ngiyakhumbula ukuthi lesikonje kwangidm namathathu wakhe ngahamba ngamdm ake nosisi ngathi sisi wami uthi ngiyangumogele ngamazi ngiyaxolisa ngiyangibona ukuthi usekhuluma nawe ukuthi uthandana nami ngoba nakho namathathu nani awusisi wami wazi wangento ongayazi lapho singazani ngasho nje kanje ngathi ngiyaxolisela wathi sisi ngiyabonga igama lami sekugcela phansi kodwa angizoyimela mina lento into kanjalo washo kanjalo. Emva kwalokho wanyamalala usisi seqhamuka manje sengizwa ngobuhle the same conversation I had nalo ngithi ngiyamdabukela sengiqhamuka manje lo sisi ungitshela the same thing ukuthi yabona ke manje ukuphinduza njengoba singazwanga lutho emva kwalokho uthi abonga umphendulile ebefuna leyo nto kuphela ebefuna ukuthi nje i-attention yakhe and umnikile attention wathulwa nyamalala ngoba nyamalala izolo usuku lonke after ngithi na how wathi ya nabuhle ngibuza wazi ngani wathi nomngani wami ngoba ngiyazi ukuthi ngikhuluma naye yabo naye it's very strange but it's fine naye ngitshela ukuthi no utshelwe uyena ukuthi umphendulile wena umnikile attention ebeyifuna manje usefuna ubuhle amsize ukuthi ayicime yonke lento because yena bengafuni ukuthi iblowe kanje yena beyifunela ukuthi mina ngimnaka. So mina into lami lithi if mina ngimnaka usisi ngoba ethi ngize eLondon yabona ukuthi dangerous kanjani obsession what if ngampela mina ngibona ngathi okay to prove ukuthi ayikho athi ngeLondon khona ngizobona ngempela kanti mhlawumbe usisi bengibona what mhlawumbe ngabana ngikwaze because umuntu omumthanda bekufanele ukuthi besiya kuma event like ama fans have become umuntu bekuthanda uthando lomuntu lu dangerous ngempela ngoba ama fans asibamba uzubona ukuthi intamo yami yaphuma ke manje hlwa nomzimba ke manje lo muntu ngithanda impela kodwa hayi ngentamo yami phela manje yabo uzucaza ukuthi hayibo wena ngithonsi phela hayibo yabo because umuntu uthanda lo muntu it's very 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 dangerous yeah ibuze izinto ngishoyo. So what if ngile lapha eLondon ngasho ukuthi okay sengala evana mhlawumbe kube khona into enzakalayo kumina you know
So izinto ekanjalo ukuthi and umuntu obe obsession behavior or I disease leyo akaziboni, but the more uthi wena ayikho leyo nto leyo, you making it worse because manje kuyena iyaphila lento, wena usho ukuthi uyahlanya. You know what I mean? So ebese funa ukuprovela ngempela ukuthi ikhona, kanti bezokuprovela uzoba ingozi, nawe ngakushaya ekubulala ekugwaza ethi uyangibhedela uyangiphikisa ngiphisa ngento engiyazi. You know what I mean? Afana kushanga uma sekushanga ukapha ethi nje wena wamphikisa lento ikhona, kanti izinto kanje you take notes, uyayibheka kahle, and then you find out how do we do this, how do we go around, how do we sisiza kanjani, cause bekuzoba ibulima ngempela kumina uthi ngibane ngisukume manje ngithi ngoba khona umunye othe izolo kumina mfethu hambe emaphoyiseni vanuvula icala because manje sunokufakazi nani ngathi mina mfethu angena umuntu okanjalo, yabo sabantu abaphilisa abantu abeze ngokusiza abantu. You know what I mean? So into efana le mhlawumbe ngoba ikhethe mina ukuthi mhlawumbe nami ngibe ne voice ngikwazi ukuyivoice out and yenze ibe awareness, yabo mhlawumbe umunye umuntu ebezofuna ukumshaya or imthumele nani, you understand engishoyo. So izinto ekanje awukwazi ukuthi uyithathe nge-German hand, you understand? So Duncan awubhale mfethu ingoma ngalento nje yami ngiyakwazi ngabhala, but ubhale ngento ezokwakha because right now mfethu umhlaba manje uyabhupha, siyafa sibancane, kunedakamizwa, abantu besifazane bayabulala amachita nawo futhi ayaframe ayayibulala, kuningi okwenzakalayo manje. At least you can do is that 1% or just once lento encane nje ukuthi try to be help, usiza, make a change and stop being negative all the time. Kubuhlungu bafethu, it's kubuhlungu, you understand? Kubuhlungu because lento le affect ona kuphela, affect umndeni, affect nabantu around wena, affect abantu abaningi. You know what I mean? So nje ngayizolo mangejimini ngihlangana namachita bengijima nawe, yabona ukuthi affected ngalento, yabo, and until oyedwa ibreak wathi hayi mfethu uyatrenda because ubonile ukuthi ngiyithulele nje ngathi ngiyazi ngiyatrenda, ngathi hayi usishaphi mfethu ngifuna umusho igama lakho banyamazi, ngamchazela babona nabo ukuthi hawu mfethu, yabo. So but ngababona ngendlela abakhathazeke ngathi lento affect ona phela, affect abantu abaningi, but if sizokwazi usibambisane and fight this, agcineni sizokwazi ukuthi siphumelele kuyo yonke lento le, and sineyingane sikhulisile nathi sizingane. So yeah, ungakusho nje bengifuna ukusho kahle lokho, bengazelanga la ukuzobhesha. Ngiyazi bafethu ukuthi benilindele indaba ukuthi ngizothi hey usibani yabo lo uyangijwayela lana kufanele ngimfaki, yabo akuwoka hayi no asiyenzi lonto le, asikhulisanga kanjalo and fanele noma thiwa mhlawumbe umuntu ukhuliswe kanjalo uyashintsha phela, bongumuntu osiboniso somdala unekusasa elikhona, une-career ekhona. Ngumuntu ngifundele lento safundiswa. It would be very dumb of me to do such a thing after I've worked so much in career yami, in my life, and I've built, and you know, and uyinakekela and ukuyinikela emsebenzini wami ukuthi ngabane ngisuke nje ngenze umuntu okulima ekanje, ngikhulume kanje in public, ngibiza umuntu ngenobody. Akekho umuntu oyinobody emhlabeni umuntu ubalekile ngendlela yakhe. So if kuba khona abantu abazokwazi ukuphusha leyo nto leyo ukuthi khona abantu abamanobody, hayi thina asingeni ke leyo, thina sazi ukuthi umuntu la umuntu nje, ayikho nobody igama lelo, inobody ilutho igama, but umuntu yabo kuhlukile, and then it's how you place it. So ayikho umuntu obalekile emhlabeni, sonke sibalekile ngendlela zethu ezihlukene, yabo. Naye nje usisi ngoba ngisho ukuthi nabantu abane obsession disease whatever nabo babalekile mfethu, yabo, because uyakwazi ukusiza and omunye umuntu uyakwazi ukubukela kuyena ukuthi hey konje uSibani bani waye kanje, osizakala namathi ngiyosizakala endaweni kanje, yabo. Nabo khona omunye umuntu nabo wazi ukuthi unosizo oluncane olukhona mfethu, reach out. Mina ngikhona ngihamba bengisho nakusisa ubuhle lo, ngithi don't worry, look at ngiyasaba nangithi akekho umuntu ozokwenza lutho, when you do good akekho umuntu ozokwenza lutho uthi ngempela uyenza ngeqiniso ngenhliziyo evulekile, but if uzoyenza because you want to gain something, inhliziyo yakho nengqondo yakho izobibheka ukuthi I want to gain this and that, but manje if ngenzeki leyo gain uzobona ngathi uyayifaila, but wena awubone the good that you did, but ngoba achievanga lokho ukuthi uyafuna uku-achieve ngikusakubona lokho okuhle okwenzile. You know what I mean? So yonke into uyenza ngenhliziyo evulekile, inhliziyo emhlophe, ngenhliziyo enhle ukuze. So ngiyakubonga sisiwami, ngiyabonga kakhulu bafethu. Sengimthathele isikhathi eside kakhulu, bengizosho nje lokho, akukho okuningi, ngimthanda ukufa nokuphila, and ngiyabonga kakhulu isupport engitholile throughout yonke lento le. Kukhona abangisupportile, kukhona abantu bebeyikhona, and nalabantu bebeyikhona angisho ukuthi ba wrong,
yemi yokugcina nje sengihamba ngisho ukuthi ba wrong cause uma ngempela lento iyenzakalile bezobe be right be supporter uma ngempela upha umfakazi athiwa ngiyenzile so bebengekho wrong. Understand, they were fighting for intombazane, they fighting for lento ukuthi khona abantu abangoze baphikile izingane. So akekho umuntu right, akekho umuntu wrong kuyo yonke lento le, yabo. Nalaba abebengisupport because they supporting cause bazi iqiniso lami ngokumsebenzi wami phela umuntu kumbuke umjudge from umuntu lo muntu kanje, but nalaba bethi hayi wena wise man what ingane this ingane that. I'm not bashing anyone. Nala uba right and into right you fight it until umuntu proven guilty ngisho njalo. So bongabi proven guilty kulento zani innocent baba wena rab ziyakhala le emanga wong commission ziyakhala lapha indaba yokudlala yabo. So yabo mfethu, so ngiyabonga kakhulu iqiniso lenu, ngibonga kakhulu yeah kuningi kakhulu bafethu la bengase ngithi ngiyafunda nganiphendula umunye uzo hayi ngcono nje ngithi lokho bengizokusho nje bafethu. uNkulunkulu anibusise sinibe ne weekend enhle, impela sonto enhle, nathi soba nempela sonto enhle, niphephe don't drink and drive. Sizongena uDecember manje, ingane sezoqeda ekoleni zingamabi nama pen down what siyazi ke pen down nama pen down what eza ne rate enkulu yengane eshonayo zibulawe yini lokho nangathi. So bafethu ngiyacela nje ukuthi siphephe ngalapho, sikwazi ukuthi siqale unyaka omusha kahle sisonke sibumbene, sibe nenqubekela phambili. Henhle halala haramshna hanam ayike sengichazele. Salute nami ke ngathi abantu abachaza nami ngichazeleke manje. Ngiyabonga kakhulu mfowethu. Salangi nomfazi. Awusimi Freddy, danke njayami. Oh ngisalapho mfethu, ngibona nanga umchithe ekhuluma ngeMondlo. I-event isakhona eMondlo 3105 eFryhead, abahlala eFryhead nabahlala oPhongolo surrounding areas. Isakhona umhla ka-23, a week before that, a week before umhla ka-23 la khona bekushowcase ama talent, abantu bazofika bezocula bedance, abantu abazovulela ulwa nomnqobi ngomhla 23. So labantu abazoperform, it's more like an audition type of a vibe where we have like a full week, abantu bazofika like a competition, and then we sizokhetha mhlambe 2 on each day. Uthi Monday sokhetha 2, Tuesday sikhethe 2, but different genres yabo, ukuthi genre ukuthi hip hop mhlambe ikwaito la, i-house, DJ la, and then on the actual event ngomhla ka-23 laba sibakhethile ibona abazovulela umnqobi nolwa uNdlunkulu abazofika ke bezo-perform lana. Is just celebrating our own talent back home ngoba nje ngihlala eFryhead akuyonto etheni kakhulu bafethu, sizosupportana. It's more about nina, not about umnqobi nolwa. Umnqobi nolwa is just there for a big artist abazobe khona just to add on to leli talent leni. So akuyona into engabo, into engathi thina baseFryhead into engane yabo. So semahlale phansi noNduduzo lo ophethe lapha e3105 sathi no hle senza ama event ukuthi sibiza abantu abaningi line up to kugcwele abantu ama celebrities odwa, kanti ikhona italent la ngaphakathi la sihlala ngakhona yabo. So it was more about that, you know, this time around asibane bethi celebrate abantu basemakhaya, celebrate abantu basemadlandleni, sibiza italent emakhaya liningi. Friday bayacula masikandi athi kuya rap o DJ noma uthi u-MC noma uthi uyini noma uthi ushaya ingoma, cause ngifuna ukuplana like ngizoyicreate ngizoqala ngengoma, shaya ingoma kusina ingoma yabo nje. Izoba more like a theater vibe, theater musical vibe where we just have fun and phuma umphakathi yabo, kube mnandi. Siqala into kanjalo ukuthi into ezobenzeka annually every year kuzoba khona leyo nto ukuthi nje kuba khona ama-artists, celebrate ama-artists and celebrate ama-artists akhona khona Fryhead bafowethu. Sengisalutho okugcina-ke manje ngithi mina owenu ngimthanda eke